Ti ide. Zato mi kad prevodimo ihdina siratal mustaqim, mi obično to prevedemo uputi nas na pravi put. To je samo pola prevoda. Jer to bi bilo ihdine ila siratal mustaqim. Nego ihdina siratal mustaqim ima to značenje i ima još jedno značenje, to je uputi nas na pravi put i upućuj nas na pravom putu. Zato to svakodnevno učimo. Svakodnevno učimo da nas Allah uputi, jer nije dovoljno samo da kreneš i dođeš pred kraj i ti sve to živo ostaviš. Tako su radili generacije prije nas, Benu Israil i Nasara, koji su došli jedan dio i pred sami kraj ostavili. I šta on kaže? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Doći ću ih ispred njih. وَمِنْ خَلْفِهِمْ iza njih. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ s njihove desne strane. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ i sa njihove lijeve strane. Ukratko samo. Ispred njih znači stvari što će doći ispred njih. Prvo što će ti raditi, radit će ti u spletki šejtanskoj da ti uništi tvoje vjerovanje u sudnji dan. Pa dobro, nije to tako nešto strašno, subhanallah, pa Allah milostiv, Allah smilov kud mali muju tu i kako ono ide izre. Ne, prvo što dolazi da ti uništi tvoje vjerovanje u sudnji dan, jer to kad opadne, onda kurs, onda ti ideš i tamo, ideš i vamo, šetaš ovamo i onamo, polako, pomalo, dok samo ne završiš u ekstremizmu ili popuštanju vjere. I zato kaže, prvo što ću im doći, sjeću na taj put i prvo što ću im doći, pozivat ću ih ispred njih što je da im to uništi. To jeste sudnji dan, vjerovanje u njega. Zatim, وَمِنْ خَلْفِهِمْ ono što je iza njih, šta je to? Ono što su radili. Pa dobro, viš ti sad nekoga ubio, uzeo kredit ti to što ti plati, to što ti ovako i onako. Nije bitno koji grije. Sve što je bilo od grijeha, on tebi dolazi i nađe opravdanje. Jednostavno da ti živiš u umišljenom svijetu. Jeste. Ovdje sad kaže wa'an. Ima dodatak malo još dalje. I sa desne strane. To ima jednu jezičku preciznost, ali nećemo ići govoriti dalje. Znači doći im i sa desne i sa lijeve strane. Sa strane dobri i sa strane loših dijela. Kad uradiš dobro, da se pohvališ. Ko je očistio džamiju? Svake godine ja čistim. Niko ovi drugi. Cijeli Ramazan samo je ja. I prekriješ sve svoje dijela. Znači dođi s te strane. Ili loša dijela, pa dobro, kako ljudi sami sebi uvijek nađu opravdanje. Kad ti uradiš grije, kakve opravdanje da dobiješ, možeš pasti na glavu, nećeš to. A on, pa onda sebi. Pa čak će i zaplakat koliko sama sebi opravdanje nađe, vjerujte i to. Zaplače, pa ja rabi, pa šta sam ja skrivio, ja nevin insan, ja ovo, ja ono, i rasplače sebe, a i one oko sebe. Jeste. I kraj je na tome وَلَا تَجِدُ أَكْثَارُهُمْ شَاكِرِينَ i nećeš naći, ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. To je upravo to. Većina ljudi neće biti zahvalna. Ko nije zahvalan, nije ni pokoran. Ko nije pokoran, nema mu spas. Halas. Jer kaže uzvišeni Allah ma ja'aba ubikum rabbi laula du'aukum. Allah vama ne predodaje pažnju nikakvu, nego zbog vašeg ibadeta. Evo završili smo, znači kraj. Da nije tvog ibadeta, ti si za Allah hrpa kostiju i mesa, koja nikakvog značaja nema. I onaj tvoj ibadet, koliko se približiš Allahu, to je taj tvoj značaj. I on hoće tebe ovdje da uništi. Njega briga jesi ti Hanefija, jesi ti Šafija. Dižeš ti ruke ili ne dižeš. Tu tek dolazi kasnije. Zbog toga se ljudi onda krve poslije. Ali prvo što napada tvoje srce. Jer ono kad se pokvari, gotovo je, pokvari se sve ostalo u tebi. I tvoj jezik, i pokvari se tvoje ruke, i tvoje noge, i oči, i vid, i sve tako jest. Pa ove Iblisove riječi su proistekle iz njegovog mišljenja, ali su one pogodile stvarno stanje. Nikoga on nije toljegom dolazio, hajde dođi vam, dođi ovam, dođi on. Ne, nego samo radio postepeno. I zato kad čovjeku kažeš jednu stvar, sidiš u društvu i kažeš mu jednu stvar, a znaš da mu tačno u srce, daš ga dirnuti, ono, kako kažu kod nas da mu kajlaš. Ono da je kući, on 2 dana, non stop mu to se vrti u glavi. I tako šeitan dođe polako i jednu stvar ubaci preko šeitana od ljudi ili šeitana džina i ti onda 2, 3, 4, 5 dana i onda i ti povučeš za sobom grupu ljudi. Jeste. Ko nije zahvalan, taj i ima problema u vjerovanju u ahiretu. Pa zato, draga braćo i svi ostali koji su tu, poštovane sestre, radite na tome da vaše vjerovanje u ahiret
bude osvježeno, jer to je ono što se lako pokvari. Allah je dao ovom narodu sa bejcima, danas se ne zna za njih. Kad bi rekao otkud da su oni, samo oni ljudi koji su o tome možda bi nešto mogli da kažu, a mi više za njih ne znam. Tako i mi Bošnjaci, mi smo na svjetskoj sceni isto tako nepoznati, nebitni. Pa gledaj da sebe sačuvaš i svoju porodicu. Allah vas nagradio. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu